pun ni wa mi ya lu ti mi ki wa ro sepamut oh le ile kami kinong kesan dia ki em sudong ni ko em nak jong nak dia ki em nak jong ke senang tu ni rei wa ro na i mani de ki kon dia mi kam te kerat tepat dia mi wa mau eno mi wa gini di jumut di pu yang gini di sepamut kali dia ni bat kam cho ye ki kam ke di pai no kesan mi ke te ki senang tu kerat orang ko jet ye de mat em sket di display kam ta ka ri bat kat maru kata kerat ni or ai le sebe wa yu wa kan ga ri ke mi em ko pergi ke cikuran ke cikuna ada liang yang kita gini lang kata tepat ye mi kamwa kan ni bat man ko nongkong ye mi mat do aulai kan nu buluki kata hang ni ko da bu mat ko ro muspon mi kerat o em lang we wa kin siruk gini gi pamut o man kam di state ya da ye ka ri bu cak benru ye ni em lang wa ki ye ji lalu pi yang pi na do mentu sedang di ado wakut kermen scam ni wan ra me ki da pong yang di job wa kermen ni le wa ki uman di state kita state bukit uba ye ka ri bat cak benru ye ni kata kepat ye mi em lang me le wa ki di konsulsi bu her ye ni ko pai ba wa ro unang di kiet kun sondor kita buat siap di kami dah pun bergerak. OEM kami yang kita ginong sincap, kami yang kita ginong yelang, kami dah pun baik pun di nanu usang nubu yang kita percaya. Konklusi selagi tinggal. Kata kepada leun, wow emlang ni wah dipai lang warok, uji uji skip. Bo namenta usai ni yang kita ni bersai kendru yang ni, uman go, macam fungsi uman go walai baik laranti kami ki barkam jo le kon kendru di kena yang ni uman di penting. Uman di kita waroi wako, lagi ki ikan barkam jo le lagi boleh putih mai kecil kan. Kata kepada yang emlang mai bentang orang sak warok putih ni lam mustaqim. Nah kita begini di luar cing kepada ini kau beri kau. Seperti usia membor berbeda di Swiss. Wai kepada luar. Kalau di open wai akan dikisah ribu kian ini. Akan dikisah kepada ini. Jika udah biar lepas hari ini Swiss World Free. Jadi maya kayong belah. Seru pada kerja uti kayong mesin pun. Ayo emlang seru bagi semua kan dia diri. Bahkan juga ini kapal lang yang konstruksi berok ini. But ini ke state. Pada jelas ini berok. Naduk metu saduk kita ke arta bak putih. Yang suama kata mana emlang berok.